Barang kawatas kasajun amacin kacuncu. Villarispa ñawpaq kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa identidad cultural, costumbres, saberes ancestrales. Bien, kunanta taripakunchis, no pichus kashan doña Venancia, pay kashan kay comunidad Cristo Porvenir, chantapis doña Venancia allin paqarimuy kachun y bueno, tal vez mayqin kashan sutiyki completo. Radio Chaskipa. Venancia Choque. Venancia Choque. Ya, chanta doña Venancia, imayna kay awaykunasmanta parlaspa. Awanchis primero pushkanchis tininchis chaymantaqa awanchis kantinchis. Ya, ovejata rutunkicha. Ovejata rutunchikuni. Mayka ovejasta rutun uhkamata. Uhkamapaqa phishqacha. Phishqa oveja. Chanta chay diallapichu rutukun o Mana sapapaqariya. sapapaqarin uhta. Ya. Chanta chay rutuspa pushkankichis. Pushkayku primero asayku chaymantaña pushkayku. Marihayku chayman tiñiyku chaymanta k'antiyku. Ya. Imawan tiñinkichis. Bolboa. Ya chayta llaqtamanta rantikamunkichis. Aria. Ya chantapis kay pushkanamanta ima tiempopi pushkankichis. Cualquier wata pushkakuncha. Cualquier wata. Chanta ovejaman rispacha pushkaspacha. Aria. Wasipiqa mana pushkanchikchu. Campopi. Oveja patata. Campo marinchis. Chaypi chanta wasipiqa q'imitata ruwakunchis. Wasita limpiakunchis. Chayhina. Ya, chantapis kunan kayta rikushanchis, kay tuchus chay. Chay ima faltan chay teñina. Teñina faltan. Ya. Chayta imapaq teñishan kamata. Kamapa. Kamapa. Kama ima tiempopi awakun. Casi 15 semanapicha. Ya. Kalluntin. Ratin sí, tutamanta awas mana hataris awaspa. Chanta kama. Kay ovejitasta kan uywakunki ovejitasta. Aria nuqapan uywakuni. Ya, ima horasta michimunki chay ovejitasta. Uchu pasayta kacharinki. Ya, chayman katimunki, chaymanta ima horasta kutimunki ovejitasta. Inti chinkayuyta. Inti chinkaykuta. Ya. Chanta kay ovejitamantaqa chay aychitanpis tacha mikhunkichis. Aria ñakakusqa mikhukuykupuni lechituntapas karamanta chawakuni. Quesituntapis wawqi wintikamuni mikhuni. Chay hinaña. Ya, quesituta imaynata ruwanki doña. Kuwahani yakhinan. Lichita. Kuwahanki. Ya chay kuwahuri rantikunkichis o ruwankichis. Karamanta ruwakun mana yachanchu rantiyta kuwahutaqa. Cabramanta ruwakun? Imaynata ruwakun. Chay nanmanta ruwanchik haqaykunapas kashanchik ahinata ruwakun. May averrikuchis. Kunan kaymanta ruwanaykush. Ya, chay kuwahuri. Ya chayma imata churanchik. Imata limunta. Limunta imatawan churanchik. Chayllata limon kachilwan chaylla. Ya, chanta chay quesito ima tiempota ch'akichinki chay. Ch'akillantaqa tawa phishqachu kusinapi. Ya, chayta ch'akichispa. Chayta aria kaqtin lichi kuwahakunchik mana kaqtinqa hinapi kallan. Ya, y chay kuwahito cabramanta cabra uñitamanta ch'unachu. Igual imatachu. Igual kawata ñakakunchik chayma igual lichi ruwanchik ruwakullanmi. Ya, chay kuwahuta chanta t'impuchinki, chulluchinki imaynata. Q'uñakichik ruphayakichik chulluchina.
hina ch'aki Ajá. chaymanta kulana chay Ari akulaspa lista kulallankita chaymi churan yakitunta hich'ayunki lichima lichim chay hap'in chayta ninaman churanki ninaman urquspa makillawan ch'umanki chay ajá ya ichanta chay quesito vendespa cabritamantachu waquitamantachu igual wakamantapas cabramantapas wakun masallamantachu kaqtin waka pero mana kaqtin mana aria ya doña Venancia y tal vez ñapis parlarinchis no imaynachus kaqpi unay watas chantapis kay entrevista kashan ñakanchis radio chaskipa y chantapis si munanki napaykuyta atirinki napaykuriyta doña Venancia familiares uyarimushankucha waq ladospi kanchu familiares niki kan wawasni llaqtaspi maypi kashanku Sucrepi napi Chaparita ta iskayta napi Chilupi payqa miguisi qankunaman chayllari ya vale gracias Voy a vivir a la punta